Nyok nyok nyok. Nak mu nak mi nak mi nak mi. Lu mau ni menyik ni. Timpal-timpal sane mangkin iragel melajah aksara Bali. Tiang gede tompel Swandika. Tiang made tompel Puspita. Tiang wayang tompel Ulantari. Tiang nyoman tompel Rastiani. Tiang ketek tompel timpal-timpal nawang aksara Bali. Napi nggih? Aksara Bali inggih punika aksara kuno sane ngelimak ring Pulau Bali sane ketah keanggen nyurat basa Bali. Soroh aksara Bali. Kapertama wenten aksara Wera Astra. Aksara Wera Astra keanggen nyurat sesuratan basa Bali sane lumrah utawi basa Serahina. Akeh aksara Wera Astra inggih punika Blekutus aksara. Kaping kalih aksara Swalalita. Aksara Swalalita punika aksara Bali sane keanggen nyuratang basa Jawa kuno utawi Kawi. Wiyaden basa Sansekerta minekadi keanggen nyuratang kekawin, palawakya, sloka miwah mantra. Sane kaping telu wenten aksara Modre. Aksara Modre punika aksara sane nyuratang indik kadiatmikan upami mantra, perlambang utawi simbol ring agama utawi upacara, usada miwah matetamban. Melajah aksara Wianjana miwah penganggen nyani. Nawang aku delion aksara Wianjana nih, sing nawangu. Yone Blekutus. Soroh aksara Wianjana. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Aksara Wianjana patah sekadi abjad ring bahasa Indonesia. Aksara Wianjana puniki keanggen nyurat aksara Bali sane lumrah, sane keanggen sewai-wai. Nah, niki dumun pelajahin lan apalang mangde lengut, mangde becik rening nyurat aksara Bali. Akehnyane Blekutus. Wenten pengangge suara. Ulu meswara I, suku meswara U, taleng tedong meswara O, taleng meswara E, pepat meswara E. Contoh pengangge suara. Ulu contohnya nih nini utawi nenek. Genah ulu ring bedwur aksara Wianjana nih. Suku contohnya nih kutu. Suku genahnya nih ring beten aksara Wianjana nih. Taleng contohnya nih mimi. Taleng tongos nih ring Arab aksara Wianjana nih. Taleng tedong contohnya nih soto. Taleng tedong genah nih ring Arab lan ring ungkur. Aksara Wianjana nih keapit antuk pengangge suara. Pepet contohnya nih seme.
Pepet genahnya nih ring dur aksara wianjanani. Wenten pengangge tengenan. Tengenan. Caca mesuara eng, bisa mesuara surang mesuara er, adag-adag keanggen ngemahademang pengangge suara. Contoh tengenan. Caca contohnya nih bawang, surang contohnya nih motor, bisa contohnya nih lala, adag-adag contohnya nih adan. Arde suara. Wenten pengangge arde suara. Nania masuara iya. Suku kembung masuara wa. Guong masuara ra. Gantunganlah masuara la. Contoh arde suara. Nania contohnya nih tabir. Suku kembung contohnya nih kekul. Guong contohnya nih cakre. Gantungan la contohnya nih kladi. Nggih wantah asah punika iraga belajar aksara Bali. Ngaturang pangesanti. Om santi 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 om. Sampuna